Yes, ibihe byiza kanizere ko umeze neza cyane nizera ko ibihe byawe bikomeje kugenda bimera neza. Turi mu cyumweru cya derby tugomba kuyiganiraho neza gatanu kuri gatanu tukinjira mu makipe agomba gukina ku munsi wo kuwa gatandatu tukareba ese n'aya makuru arimo arava muri aya makipe yombi yaba ikipe y'Ishirongi ndetse n'ikipe yo mu Nzove. Muri ekipe ya APR FC biravuga yuko hari abakinnyi badashaka gukina no kuri iyi derby nyuma y'igihe kirekire bari mu mvune, ariko bikaba bivugwa ko badashaka gukina kuri iyi derby ku bushake. Ese abo ni bande? Byose turabyinjiramo tubinonosore neza gatanu kuri gatanu. Gusa no muri Murera turaza kubyinjiramo turebere hamwe ese ko twaherutse uwitwa Aziz Basane Kuranya ahanwa n'ikipe ya Rayon Sport agahagarikwa ndetse no mu myitozo, ese bihagaze bite? Situation y'uyu mukinnyi imeze ite? Icyizere cyazamutse muri Rayon Sport cyuko igomba gutsinda ikipe ya APR FC ku munsi wo kuwa gatandatu ku itariki 2 z'uku kwezi kwa gatanu, byo bihagaze bite? Byose turabyumvira hamwe muri iki kiganiro. Hari udushya, hari ingingo afitiye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye bishobora kuba byafasha ikipe ya Rayon Sport kuba yakongera noneho igatsinda ikipe ya APR FC nyuma y'imyaka igera kuri 2 itabasha kuba yakubura amaso ngo irebe mu isura ibashe kuba yayitsinda, by'umwihariko muri Stade Amahoro. Byose turaza kubyinjiramo neza gatanu kuri gatanu. Reka manze mbwire wowe utarakora subscribe ko wayikora none, ndetse nawe ukamanza ukareba neza niba waramaze kuba wayikora, ndetse nawe wayikoze uri umuntu w'ingenzi cyane. Share, like na comment ndetse ni kimwe mu bintu biba bikenewe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri kagenzi kako. Reka duhere muri Rayon Sport kuko niyo ifite amakuru menshi anaremereye. Rayon Sport ku munsi w'ejo hari hasohotse inkuru ivuga yuko yari yatinye kuba yashyira umukino wayo ndetse n'ikipe ya APR muri Stade Amahoro, gusa habayeho ibiganiro byahuje Rwanda Premier League, ikipe ya Rayon Sport ndetse na K&A, ikipe company isanzwe ireberera Stade Amahoro. Barumvikana nyuma imbere yaho gato bari bavuze ko ikipe ya Rayon Sport irimo irasabwa miliyoni zigera kuri 40. Ikipe ya Rayon Sport yakaraga umunzani cyangwa se yatera imibare ikabona ayo mafaranga itazayagaruza kuri derby. Byumvikanye yuko ikipe ya Rayon Sport ndetse n'iyo company bagabanya amafaranga bagahuriza hagati bakagera kuri miliyoni 25 kugira ngo ikipe ya Rayon Sport yemererwe kuba yakwakira ikipe ya APR muri Stade Amahoro. Ndetse n'ikimenyimenyi ku munsi w'ejo ku masaha y'igicamunsi abageragezaga kugura amatiki byarangaga kuko muri systeme bari babaye babihagaritse mu gihe hatari hagafashwe umwanzuro kuri iyi Stade Amahoro niba ariyo izakira iyi derby y'urw'imisozi igihumbi. Nuko nko bimeze, umukino uri kwa gatandatu ku isaha isa 12 muri Stade Amahoro. Ikipe ya APR FC iri ku mwanya wa kabiri mu rutonde rwa shampiyona ariko iyoboye amakipe yo mu Rwanda iri ku mwanya wa mbere, mu gihe ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere mu makipe yo mu Rwanda ikaba iri ku mwanya wa kane muri makipe yo mu Rwanda ndetse n'amakipe yo muri Sudani. Ubwo ndavuga ikipe ya Al Hilal ndetse n'ikipe ya El Merreikh. Ni amakipe yombi azaba agiye guhura. Ikipe ya Rayon Sport itazi gutsinda ikipe ya APR muri Stade Amahoro. Ntekereza ko nyuma y'ibyabaye byinshi byagiye bihinduka muri ikipe ya Rayon Sport, ntekereza ko kuri iyi nshuro birashoboka nk'uko umutoza hari ingingo abyitangariza. Reka tuhite tunerekeza mu Nzove tumanze tuvuge turebere hamwe umwuka uriyo, ese byifashe bite mu Nzove? Imyitozo irakomeje ndetse imyitozo yitabiriwe n'abakinnyi bose bagiye batandukanye usibye umukinnyi witwa Aziz Basane Kuranya ndibuze kugaruka ku byiwe. Ni Rayon Sport nyuma yuko yari yakuye amanota 3 imbumbe mu karere ka Huye nyuma yo gutsinda ikipe y'Amagaju iyirusha cyane ibitego 2-0, harimo igitego cya Youssou Diagne ndetse na Tambwe Ngongo Gloire. Tambwe Ngongo Gloire wari wagize ikibazo muri uyu mukino ndetse akaza gusimbuzwa hakiri kare cyane, bivuga yuko yamaze kuba yarikavaringa neza ndetse ari buze kuba akomezanya imyitozo na bagenzi biwe mu gihe baraza kwa bari kwitegura umukino ukomeye cyane wa derby uzabahuza n'ikipe ya APR FC. Umwuka muri Rayon Sport barizera yuko bigishoboka yuko ibashobora kuba batsinda APR FC nayo yagaragaje urwego ruri hasi mu mikino yagiye itambuka, nayo babona ko idahagaze neza ndetse ari naho icyizere gituruka cyane. Ikindi cya kabiri cyongerera imbaraga abakinnyi ndetse n'abatoza n'icyizere nuko ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe ibitego 4 kuri Super Coupe, atariyo Rayon Sport igiye kuzabikina. Izaba ifite bamwe mu bakinnyi batandukanye bari mu bihe byabo byiza, by'umwihariko mu bugarira harimo Chimanga umwe mu badefenseri bahagaze neza ndetse na Youssou Diagne utari uhari kuri derby kuri Super Coupe ubwo watsindwaga ibitego 4-0. Ku mpande rero bazaba bafite uyu musore Kabange wagaragaje umukino mwiza ubwo bakinaga n'ikipe y'Amagaju ndetse waje no kuba atanga assist zavuyemo ibitego 2 ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport itsinda ikipe y'Amagaju. Nuko bimeze, icyizere ni cyose, abakinnyi bose barahari, kwizera gishwe ko maze igihe ameze neza. Ntekereza ko gutsindwa ibitego 4 akiza ku mukino we wa mbere bitazasubira kuri uyu mukino. Muri ekipe ya Rayon Sport
ntarayivaho gato ikipe ya Rayon Sports nk'uko nari mbabwiye ikibazo cya Aziz Bassane ejo bundi hasohotse amakuru avuga yuko Aziz Bassane yabaye asa nkaho acitse cyangwa se asa nkaho aciye bugufi imbere y'ikipe ya Rayon Sports, yemera gusaba ubuyobozi imbabazi kuko murabyibuka ko hari imyitwarire mibi yari yaravuzweho hanze y'ikibuga, ndetse ikipe ya Rayon Sports yari yamuhagaritse imusaba nuko yatanga ibisobanuro kuri ibyo bintu byagiye bimuvugwaho, ariko ikipe ya Rayon Sports igerageza kuba yamwumva, ndetse binavuga yuko yasabye ku buyobozi imbabazi ndetse n'ikipe muri rusange yuko bategereje yuko ubuyobozi icyo bubuvugaho, ndetse bukaba bwanamwemera kuba yagaruka mu myitozo. Ntekereza ko ari umwe mu bakinnyi bibaye byihuse cyane ashobora kuzagaragara kuri derby, akazaba umwe mu bakinnyi baba squad player cyangwa se abakinnyi ikipe ya Rayon Sports izifashisha. Ni derby izaba ku munsi wo kwa gatandatu, derby y'urw'imisozi igihumbi cyangwa se derby Demil Caroline cyangwa se 1000 Hill Derby, biterwa n'uburyo ubivugamo. Ayo yose ni amazina y'iyi derby izaba ihuza ikipe ya Rayon Sports, derby izaba igiye kuba ku nshuro yayo y'108 kabisa, aho usanga ikipe ya APR FC ariyo yihujeho cyangwa se yiganjemo mu gutsinda ikipe ya Rayon Sports. By'umwihariko mu myaka ibiri ishize ikipe ya Rayon Sports ntirabasha kuba yarunguruka cyangwa se yabasha kure ikipe ya APR FC mu maso ngo ibashe kuba yayitsinda. Twerekeze Ishyorongi. Ishyorongi ati bihagaze bite? Ishyorongi ibintu birakomeye cyane nyuma y'uko twabonye aba defenseur barimo nka Nigena Clement, Arion Swane bari bitezwe yuko bashobora kuba bagaruka mu kiriya cyumweru ikipe ya APR FC nyuma yo kuva mu karere ka Rubavu ihatsindiwe, ariko iza kwitwara neza mu gikombe cya Peace Cup. Bivuga yuko uwitwa Yunus we ikibazo kiwe cyari amakarita y'umuhondo, ariko umwuka mubi wahise uzamuka muri ekipe ya APR FC nyuma y'abakinnyi barimo Nigena Clement bashinjwa kuba batarakinye kuri match y'amagaju nyamara bararangije gukira, ariko bikaba binavuga yuko agikomeje kubesha ko yavunitse cyangwa se akiribwa kugira ngo ntazakine no kuri derby. Ibyo ngibyo bigahita bigenda bizamura umwuka utari mwiza, ndetse akagenda azamuka cya kintu kivuga ati Nigena Clement ntabwo ashaka gukinira ekipe ya APR FC cyangwa ntabwo ashaka kwa yakongera amasezerano, cyane cyane ko numwe mu bakinnyi amasezerano yiwe azarangira uyu mwaka. Ikindi cya kabiri ni uwitwa Arion Swane. Arion Swane bivugwa yuko amaze igihe ari mu mvune, ariko andi makuru akavuga yuko yari kubera igihe atagiye ahabwa cyo gukina, ariko ni umukinnyi ukora imyitozo, ndetse byari byitezwe yuko azagaragara ku mukino bari bukine muri ikipe y'amagaju, bitewe n'uko aba defenseur bari bamaze igihe babanzamo cyangwa se ababanza mu kibuga Nigena Clement ndetse na Yunus Nshimiyimana batari bahari kuri mukino. Abenshi bapredictingaga ko Nduwayo Alex araza kuguma kuri bench uwitwa Ishimwe Abdul akaza gufatanya n'uyu musore kabisa bita Arion Swane, akaba aribo baze kuba bakorana partnership mu buryo bwo kudefanda cyangwa se muri central defense. Uyu musore biravuga yuko nta kibazo afite kuko n'ubusanzwe asanzwe akora imyitozo, ndetse bikanavuga yuko nawe ari umwe mu bakinnyi badashaka kuba basurangiza iyi sezo bakinye, dore ko nawe yahise avuga ko afite ikibazo cy'imvune, ndetse ko avuga yuko aribwa cyane, ariko bikaza bihurira yuko nawe amasezerano yiwe ari umwe mu basore amasezerano yiwe agomba kurangira. Gusa ibya Arion Swane byo ntabwo biragira icyo navuga aho umuntu yabihengekera cyane, kuko hari n'urundi ruhande ruhita ruza rubyegeka ku buyobozi bw'ikipe ya APR FC bavuga yuko uyu ni umukinnyi banze ko akina, ni umukinnyi ushoboye ariko utajya uhabwa umwanya wo kuba yakwigaragaza muri Rwanda Premier League. Ugiye kurebera ku bakinnyi bato bakinye kuri iriya match, haba Nduwayo Alex ndetse n'uwitwa Ishimwe Abdul bakuye muri ekipe ya Mukura, nta mukinnyi uri ku rwego rwa Arion Swane. Ibyo ngibyo byahita biza bikubwira uburyo yaguzwe, ibyo ngibyo byahita biza bikubwira amafaranga yembwa, ibyo ngibyo byahita biza bikubwira ese amafaranga yembwa na performance we abantu bagiye kumugura ntabwo bari bazi ko azakina muri ekipe ya APR FC. Gusa ibyo ngibyo nibiba bivugwa mbere ya derby. Gusa mu bandi bakinnyi bo umwuka ni mwiza, barimo baritegura gukina n'ikipe ya Rayon Sports, bamaze igihe bashobora cyane nyuma yo kwitwara Super Coupe, nyuma yo gutsinda muri championnat retour bakayitsinda ibitego bibiri, ndetse banizera ko bazayitsinda retour. Ni kimwe mu bintu kiri buze kuba gikomeza uyu mukino wakaniwe ku mpande zombi, haba ibukuru mu bagenerali ndetse byamanuka noneho no mu bafana. Umufana uri noneho barimo baririmba ati turashaka kongera kuyitsinda ibitego biri hejuru y'ibyo duheruka kuyitsinda bine, bikava kuri bine bikagera kuri bitanu. Ese bizashoboka hagati y'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR FC? Ni iyihe uha amahirwe yo kuzitwara neza kuri derby? Byose ushobora kuba wajya muri comment ukabitubwira. Ese ubona ari ekipe ifite amahirwe yo
kuba yatsinda indi byoroshye, ni ikipe ya PFC cyangwa ni ikipe ya Rayon Sport. Kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza, ujye utazajya ucikwa amakuru aremereye. Kubu ngubu twageze mu cyumweru cya derby, buri nkuru yose icaracara uzajya uyisanga hano kuri The Sport Move. Reka ngushimire, nshimire wamaze kuba wakora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora ikore nonaha. Nge wumva Nebo Fabrice, reka tuzasubira utaha. Ciao ciao.